Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Na kapi zatvorenoj. Spomenik Svetom Savi nalazi se u porti Svetosavskog hrama na ulazu iz Katanićeve ulice. Podignut je 16. juna 2003. godine. Delo je ruskog vajara i akademika Vjačeslava Mihajlovića Klikova. Tom prilikom izvedeno je takozvano malo osvećenje spomenika, jer je ovo mesto bilo određeno kao privremeno. Nekoliko dana pre toga spomenik je bio dopremljen iz Moskve specijalnim šleperom i da ne bi stajao u skladištu dok se završi uređenje Svetosavskog platoa i nađe trajno mesto za njega, postavljen je u hramovnu portu. Sveti Sava je bio srpski princ, monah, iguman manastira Studenice, književnik, diplomata i prvi arhijepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Rođen je 1174. ili 1175. godine kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i brat kraljeva Vukana i Stefana Prvovenčanog. Kao mladić dobio je od oca zahumljena upravu. Međutim, Rastko je pobegao na Svetu Goru i zamonašio se u ruskom manastiru Svetog Pantelimona, gde je dobio ime Sava. Kasnije je sa svojim ocem, koji se u međuvremenu također zamonašio i dobio ime Simeon, podigao manastir Hilandar, jedini srpski manastir na Svetoj Gori. U Srbiji je ubrzo došlo do borbe za vlast između Savine braće. Zbog toga se on vratio u Srbiju kako bi zaustavio rat. Istovremeno se bavio prosvetiteljskim radom, nastojeći približiti svojim sunarodnicima osnove duhovne i svetovne pouke, da bi se 1217. godine vratio na Svetu Goru. Godine 1219. Sava je od vaseljenskog patrijarha u Nikeji izborio autokefalnost Srpske crkve, a patrijarh ga je imenovao za prvog srpskog arhijepiskopa. Više puta putovao je u Palestinu. Kad se vraćao s jednog od hodočašća iz Svete zemlje 1236. godine, smrt ga je zatekla u tadašnjoj bugarskoj prestonici Velikom Trnovu, gde je prvobitno i sahranjen. Njegove mošti je sljedeće godine u manastir Mileševu preneo njegov nećak, kralj Vladislav. Savina najznačajnija pisana dela su Karejski tipik, Hilandarski tipik, Studenički tipik, kao i Zakonopravilo. Zakonopravilo iz 1219. godine bilo je prvi srpski ustav. Zakonopravilo je uređivalo veliku oblast društvenih odnosa, i crkvenih i građanskih. Presađivanjem, recepcijom rimsko-vizantijskog prava, Srbija je postala sastavni deo evropske i hrišćanske civilizacije. Godine 1221. održan je opšti državno-crkveni sabor, prvi nakon dobijanja autokefalnosti u manastiru Žiči, podignutom kao sedište nove arhijepiskopije. Na saboru je Sava papinom krunom vencem ovenčao svog brata Stefana Nemanjića za kralja, koji tako postaje Stefan Prvovenčani, a Srbija kraljevina. Kult Svetoga Save u narodu bio je jak. Posle jednog ustanka Srba protiv Osmanskog carstva, turski zapovednik Sinan Paša je 27. aprila 1594. godine spalio Savine mošti na Vračaru. Na mestu gde se veruje da se to odigralo, podignuta je početkom 20. veka najpre manja crkva, a kasnije velelepni hram Svetog Save. U Srbiji se dan Savine smrti po gregorijanskom kalendaru, 27. januar, proslavlja i kao Dan prosvete. Neka istraživanja ukazuju da mesto spaljivanja moštiju Svetog Save verovatno nije bilo na današnjem Vračaru, koji je u ono vreme bio daleko izvan grada, već na brdu Čupina Humka, nedaleko od današnje crkve Svetog Marka, mestu koje se tada također zvalo Vračar.
poljubim u čelo bledo i kroz suze proša puta primamo te milo čedo. I kroz suze proša puta primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava. Jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin, Sveti Sava.